Anggita Aselele buat Teteh Melani dari Taiwan. Karena lagu rindunya kita ganti dengan Dagang Pindah. Sekaligus request dari Arno. Asik asik. Tega kakang pancen tega hianat cinta. Apa sih sengaja nyakiti kula. Aselele Teteh Melani Arno tahu na. Ayo isi ewang rasa izin campura gepok ning badan sun rela demenan ngraup piwira. Anggita Emel Susilo Bambang Yudhoyono alias Cilot. Selele. Yang punya sinar reja isin rasa nelara kecewa kawin langsa asal. Yang punya Lampung ayo entong ya. Kertajaya endasi koyoan kabe demenan selingkuh bae ngaki urakan tondalan akibat petenggelengan sampai hilang nafsu makan dilalani demenan hati sin rasa nelara kecewa gawe nelangsa. Fitri Sahara rasa insi campur wira gepok ning badan sin rela demenan angraup piwira. Teteh Melani asoy tong duit teh kok bengi ya anak maning ya. Oh iya siap. Tera asik oi ha oi oi ha oi hei Cisanju. Anggita asik asik asik. Kakang pernah jaluk sedan sing rela bebek celengan rasa gila wong lain kan rela korban jiwa raga dilayani dagang pindah ora isin ora wira apa isin laksane rara kecewa gawe nelangsa. Sinar reja priwe banyol nyoma
ora katok Pak Haji orang bolos ya rewang sampai hilang nafsu jadi dimana sing rasane lara kecewa gawe nelangsa menang Fitri langsung ke Fitri ya. Lagunya tadi tuh ada Pemuda Idaman. Kang lagunya apa Kang? Lagunya apa? Hah?